Kaponing Ipampo ning Anak, Kaponing Espiritu Santo, Ingginumanatili kaya kayo, pakamalan kong kapatat, pupusan tayong pamagdebosyon, kaniting kay katamo kong banalamisa, kay batamo kong may rosaryo, the living rosary, kay bat na puning kay katamong pamitipon, at pami sa magdaling sa belang banal, kay yabe tala rin kay katamong sariling interpretasyon, karing miyaliwang banal, at makanyan mo naman po pula na ng Santo Rosario. Kapag ipanalangin tano, manting marandang kalatwa, kareting batangan pong maging karapat dapat sa siyang talapat panyawan ding kapatawaran, ding kekatang kasalanan. Ikang mitupod king Anghel Gabriel, balibalita na kang Maria, ing pampanuan bukeya. Ginoo pakalulu, ikang bait ng Maria, at pemalagwan ni Jesus, Kristo pakalulu, ikang daratang kang Maria, dinatang kang Maria, at ingupaya ng Diyos, tinungat ni. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa katawad, at kipangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, hindi alanak. Amen. Manalangin. O Diyos sa ginumi, king pamamalita ning Anghel, na kinalaming pamikatawa ng taong Jesucristo. Katman mo saring pusumi, king dugot king banalang alang king pamamilatan, ning Nuana Birhen Maria, apangintuliran ning kabangnan, ing ligaya ning pamanyog ning uli na naman ning pamaylasan at kamatayan. King Cruz, ning ginuming Jesucristo, amabibiyat magari kambemo, at ning banal na Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman, king alanak. Amen. Pamamasang ibat, king libruring dapat ding apostol. Kaibat ning pamaytas na banwang Jesus. Migbalik la Jerusalem ding apostol. Ibat king bundok ding olibo. Patin mong hanggang metong kilometro karayo king syudad.
lakaraneng aldo sabat. Inyang miras da king syudad, tinaglos lang meni ketang kwarto, karelang pitok nangan. Pedro, Isan Tiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago, anak ng Alfeo, Simon aktivista, at Judas, anak ng Santiago. Maralas lang mititipon, bamiabe-abe, manalangin, kambering babay, Maria ay manang Jesus, at ding kapatid na. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Diyos. Salamat King Diyos. Mipuri ya ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Ikayong talasuyo ning Ginoo, puryan niya ing kayang lagyo. Manano na sanang ing lagyo ning Ginoo, yang puryan dangeni at king kapilan paman. Ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Manibat king aslagan ning Aldo, hangga king Albugano, ing lagyo ning Ginoo, puryan niya. Ing Ginoo mag-ari ya, karing sablang bansa. Lalagpus king banwa, ing kayang ligaya. Ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Nino ing kawangis ning Ginoo, kaya katamong Diyos, ang makalukluk karing trono, karing king banwang matas. Dapot karin, ketang kayang kabilyan, tatandoya bambanwa at yato, akit na. Ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Pangapasering kaluluk king gabon, kaya lang babangon. Patas na noman ding at yuking malukang kabilyan, at karing prinsipi na layayabe, karing prinsipi ning balen. Ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Tanggapan niya iting mensahe, aning amanuning tao, ating amanuning Diyos. Alleluia! Pamamasang iba't king maya pabalita at pangkat San Lucas. Ligaya ka, O Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod niya ng Diyos ng Anghel Gabriel karing Nazaret, ing metong karing balet, inyang balita para king metong babaeng makapangakong kasal, king metong lalaki, bilagwan, Jose, king lahi ng karing David, pariyeng lagyuning babae, ginatangyak kayang Anghel at ngana, ing kapayapan, manatili ka, at king Ginoo, at pepanwana na kang tutuyang melingas nga sa lubi Maria, uli na niti nga manong sinabi ng Anghel, at isipisipan nung naning kabaldugan, nga na kaya ng Anghel,
Maria, hulingin Diyos, meging malam, bilamnan ka, tibait mig metungayan na kalalaki at pamalagwan meng Jesus. Maging marangal niya, at mayawas yang anak ning katasan, gawa ning ari ning ginong Diyos, at timoy David, na pipupunan, yung maging ari ning lahi ng Jacob, kingsam lang panahon, nating kayariana, eya mapupus kapilanman. Ganang sinabing Maria, makananong mapalyariti, kabang ako, metong kong dalaga, peki bat ning anghel, ing banalay espiritu datang ni Diyos, at upaya ning Diyos, linluniting banalabibait ke kamayawis yang anak ning Diyos. Lawan may Elizabeth ka mag-anak mo, sasabihan na ring tao king ene, manganak eni, dapot eni, kanam agyamang, huling alang bage ay na apapalyarian ning Diyos. Nyoy ngalipa ning Ginu, kanang Maria, balyari kabut ka na ko iting gikas mong at likwane ning anghel. Pakamalan kong kapatad, ing mayap ng balita ning kikatapang Kapurian kaya kawo Kristo. Maya pabengi po kaya kaingan. Maya pabengi po among oras na. Kaya pagsadya para bukas lalo pa rin butol pakwan. Nagluto ko pang spaghetti para kami anak. Ay Diyos ko wapin po, pero bisan mo naman po yan. Tamo po Lisya na niya po din tang luguin kaya katang pakamalan ng Lourdes ning Lourdes ay binabas kan po yan. Sali semurin kauliyuhan yan. Agawa yung mga bilisyan uling. Sino pa nakataningin dong birhen. Kaluguran pong kapatid, pupupusan tayo po kaniting kayaltawan ning bulana ning Santo Rosario. Kapila niya po waring fiesta? Albenda na kayo, ne. Kunwari bulaning rosaryo ngayon. Angeles, because it's a highly urbanized city. Kebit nepong second Sunday, Magkanita Sunday, yang Sunday, but that is not the fiesta. It's always October 7. Ing fiesta ng Santo Rosario, panayang asyetinan. Ning bulan, anyapin, igdeklaken, Jess. Hali. Di kayo kaya kaya ramanteranan bukas. October 7 po. Kaluguran kong kapatado ini po ikatampag masusyan ngene. Pupupusan tayong banal na rosaryo. Pero nanya po ini at nukarin niya iba't waring rosaryo. Baluan niyo po niyang minunang panahon. Yapin po iningawsan ng the prayer of the poor, ing panalangin dareng maluka. Bakit? Kasi po, ketang 1500, sa niya pong medieval period, during the Middle Ages, sinulong po ing diye religyoso. Ring magpari, ring magmadre, ring magbrothers, nepo. And they have this kind of prayer. Di takla pa pong may mag-aral kanita. Anyapin naning panalangin da, yapin po yung panalangin miyang gangening panahon na iti, the breviary, nepo, which has 150 psalms. Deta po rin ulit-ulitan mi, kilubning parminggo, kilubning pabulan, kilubning pabanwa, miyayaliwang salmo, dalit, ila po rin pangadyan mi. But the normal people kanita, lalo na rin pakakaluloy, kapag-aral, kaya po biyasang masa, nepo. Anyapin, bisa lang sabi, bisa lang makyagnan, bisa lang pong manalangin ng ting panalangin da deng relihiyoso. Anyapin, kening kekatamo pong pamagkapilit da, pilit de pong linawe, ding misteryo na, ning biyena, ning ginutang Jesucristo, at kay ba't paulit-ulit deng pangadyan, ing Papo Maria, ing ipami, hanggay niyang dening Rosa Serenio Sampaga, may buuya po ing Santo Rosario. Yanong lawem may po 150 psalms,
Before John Paul II, 150 lapureng beads for the rosary. Kaluguran kong kapatid, o ini po ing karelang pamakiyagnan, len may po yung tao, at iyong ati kayeng kapagnasan manalangin. Magdebusyon kingintong birhen, nepo. Anyapin, anyang datang iya, Pope John Paul, yan po'y misteryo na ning Vienna. Apad sina ng John Paul II, Santo Papa, at malamo there is a missing link. Nung lawen may pinaman, misteryo ning tula, kaya nakana ning Ginoo. Kay ba't natutuking misteryo? Lungkot na eh. Kay ba't na ning kaya nakana, pamaylasan eh. Kamatayan. Kay ba't yung ligaya, yung pamanyubling mebi at yung kaligayanan ning Ginoo? There is something missing in between. If you are really praying for the mysteries of Jesus, what alayo po itang ausandang public ministry? What happened in between the childhood of Jesus and His passion? O itay kulang. Na Pope John Paul II, St. John Paul II, kebit niya po in luminous mystery. Now it's complete. Now if you will pray the rosary and all its mysteries, you are actually trying to pray the whole mystery in the life of Jesus. Basically, the New Testament, ing bayong tipat, nepo. At tunay ang karining Vienna. Dapin siguro ini, malapit niya kay katamo. Uling, it speaks of our life. Ing Vienang Jesus, yan namang Vienna ning balang Kristyan. O etapo aminan. Then pong may mga anak na kayo, eh lalo ning kako eh, pumibait yan, kapilan man. Balbasan eh, pabisang lumwal. Pero rin may mga anak kayo, na anong tatalnan nyo niyang mga anak kayo? Kaya na, makibat ko pa mo, may nanang rosaryo. Talaga bisa anong muli. Rosaryo, nepo, uling ima ko yung sabyahan na ita, talagang talnan eh, ing rosaryo. Eh di ka bait mi pa mo at tining rosaryo. Pero mo tamatena ka, nanune naman ito talnan mo. Rosaryo na naman, nepo. Pwera kitang liboy itang keni, yan po itang tabal na nanore, tabakalano yata. Pero ating yung rosaryo, o itay tatalnanan ng tao, from the beginning of life up to its death, in banal na rosaryo, ulingoy ning buong Vienna, ning metong at tao. Kaluguran kong kapatid, anak tapang malati, we were already exposed to the rosary. Aware, anak tapa mo, ako po, I was able to pray the entire rosary alone when I was in grade 3. At kasaya ko pong kasaya, anyang nagawa ko ita, nepo. Grade 3, apo uke po yung rosaryo, agumpisa kay sasalpantaya, hanggang na po ketang let us pray, anak po kasaya. Kasi anak ko pa mo po, gaguti ko po, tuki-tuki na ako, kareng black, rosary, ne? Denasan nyo naman ta. Denasan mo ita. Toreng kasabing kilano watar. Denasan tangan po ita, ne? Although sometimes the motivation is not yet clear. Bota makipag-black rosary kay lalawin ni po kanita, ing juice. Ale? Bota pong linabas sing makibali. 8 o'clock ya mo nga mo. Era de balure nga anak ding 8 o'clock, balu ya pang 8 o'clock, o balure. Pero sung linabas siya, tag! Social ya, mas manyaman niya, mas malasa yan, po ya kabud kolor. O yan, you may not have the right motivation, pero eventually, o ining maging biyemo, po. Ting ko pangekalingwan, may kandot ko kang imako. Nakipag-black rosary kami. Kanita po, pakibat niya pa itang imbes na amen, yanasa. Yanasa. Nung may katapilan, yanasa. Okay, kamulangan ko, ito talyang yay pakibat mo. Yan naman nga ako. Yan naman nga ako. May kandok ko po, ang ima ko na po. Nampanyabyan mo nga na, ya mo po pareho nga ako. Ito pekibat ko lang, yan naman ngayon, yan naman po. Di yan naman nga po. Yan naman. Aliwaya pala ito po. Butang kay ganita, butang litanya, nandun po ako may litanya. Siguro po, tauli kong may litanya, tina po siguro mga 20 years ago, po. Pero nandun may litanya, ako medyo mga pakaili ko po kasi
Ay, nananan niya. Mga pakaili ko kasi di balik po ka na ako yung kaya nakanampong kamulangan mi po tang makipag Black Rosary ka. Di ka ba ning tipa, nalaneng laman. Balegin to, may ngalawang niya nga. Pasbol ning banwa, makakandado yan. Dahil mo mga dyan ang panalangin. Pero it became a part of our life o ining dieta mo, nepo. Anyapin, dahil misteryo, King Biena ning ginutang ng Kristo, they are the life of the Blessed Mother. Yapin po yung mismong Biena, abita mo pagkapilitan tamo, uling inampuna na katamo, ning nuwanaindong Birhen. King sana, the mysteries of the Rosary will give us the strength, inspiration, at tetagan, bangkanita, nanumanita, at suwing banal na rosaryo. O tetaminan, mayon mo, panto ng ming rosaryo. Nano mo, may sakit ka, rosaryo. Nano maning milyari, kembya mo, rosaryo. Because it's part of our life. And din pong mag-prepare ko for this homily, inisip ko, what is the life of a Catholic without the rosary? Imagine nyo na mo po, potabiti pong tami, misa tamo mong mimisa. Alin po, napiningkay ko tang damo, mag-rosaryo ke po. Wow. Because it's always that mysteries of Jesus' life will bring us the strength, the inspiration, and that eagerness po, to live out our Christian life. Nabiyayan tayong katamong kasalpantayanan, uling makasummarize nga niti King Santo Rosario. Nganing dintang yung Nuana Virgen ning Lourdes kay katamo, yung kayang panagkat ing Rosario kay katamo. We may be culminating it tonight, culminating activity, pero na sabihan, eta na mag-Rosario. Uling, partina ning dieta king sanay balang metong kay katamo, lakos tayang akit, ing biena ning Ginong Jesus, ding misteryo na ning kayang pie, king mismong dietam. Itay tune, pamanuki kaya. And the very first disciple, Mary herself. Nung yang peka mo muna, pwede tantuki. Amen. Ginong Jesus, sing kapansin-pansin dili king Birhen na indumo, yung kayang kapsal pantayanan, uling meniwalaya, tegulaling ng lubos, sing kayang sarili keka, king pamisip, amano at dapat, ngatangan pong manalangin, Ginoo ituro mo kayong masal, kalupa ng Maria. Ginoo, ituro mo kayong masal, kalupa ng Maria. Ginong Jesus, kingkiyakang ebanghelyo, panagkat mo ing kasalpantayanan, ititinggap mi, king binyag dapot, alos emeragol. Idake mo kay sana, king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong Indo, ipanalangin mingi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong masal, kalupa ng Maria. Ginoo, binaming pagmumulalan, ing kasalpantayanan ning Indo mo, inya, awsan miyang Indumi mo naman. Ibiya mo sana ing lugod, mitagulaling, king kaya kaming sarili kaya ka, anti mo, ing depatana, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong masal, kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ibiya mo sana kaya kami, ing tetagan, tuki ka ring bakas ng Indo mo, at ing tiwala ka ring mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong masal, kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ibiya mo sa kaya kami, anti mo, nung makanano mong binye kang Maria at karing minunang Kristiyano, ing katapatan, king pamik karame, king metong atinape at metong akalis. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong masal, kalupa ng Maria. Ngeni, adwanta mo ing sarilitang kapagnasan.
Ginong Jesus, ing Birhen Maria Binyena, ing kayang sarili, ading sablang at tsukeya, banasuyuan naka, king mayampat na katapatan. Ipagkaluming grasyang maniwala kay ketan timoy depatan na, ban apagsilbian dakat ding paraming tao, at timoy gewana kay kabaning Biena. Ikang mabibiyan magari, manggaman, king alanaka. Amen. Manalangin kayo kapatad, bandeting kakatamong daon, matanggap larapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning Ginuy, tingdaon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna.
king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. Hoy pamimiglalang, sopan mo kesang matampang makapidaon kareting ay nayayampang mi at makapakyunam king banal na misteryo ning kabubugtungan mong anak, baking mga intulid lumabang king pengako na muring Kristong ginumi. Amen. Amen. King ginuman kabe yake kayo, At kekon timurin, kasyo lari puso yu, makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampong matuli. Tunepin karapat dapat at matulit ding pasalamatan na kang parati at numan karinoy pa, Dios king alananggat lubos mayupaya, kabang parangalan miya, ingnuan a Virhen Maria. Mapalad yang dili kari sablang babaeng malabirhen, ake kang piniling maging induning bugtong mong anak, king kayo pa yan ning banal ay Espiritu. Ing Virhen Maria meging tunay na induning kaya kang nakabait ng timong sala, ning meto yato. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon kami nga nalangtok ng pupuri. Ikapining banalos iba, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi tugtog may espiritu mo anti mo intitipang ambon, kareting ayin miban pabanalana at parake kami, gawa na lang katawan ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya't bayo na kusang lugdinaon, ing diyan aking pamaylasam pon kamatayan na kinwaning tinape pe pasalamata nakat pinuri piraso na yung tinape dinwang na iti karing disipulo nat nga na kwanan niya iti ikongan at mangan kayo kaniti uling iti yung katawan ko amidaon para kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo nat nga na, kuanan yiti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para ke kayo para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ding kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeling gaganakan niyo mapamakadulog ipay kamatayan ng papangasubli ng nebye, daraw niya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meo ipaing banala kapulungan mo makalaganap king meto yatu, banmiganap ya saking lugod kambening ke kaming papay Leo Florentino, ike keng Orsobispo Pasiano, ing Obispo emerito ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo king banal at kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid miya minuna ng pepay nawa, king pihong kapanaya ning pangasubling mebye. Ngeni puking mitmong katahimikan kay katamo lang ganakan at ipanalangin ding kaladwang malapit ka ring puso tamo at darawon tamo kareting alaalay at ding maldang kaladwang. O malugod mingi pa, king pakalulu mo'y dalamulat ding sablang mayang unabye ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambening nuana Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose, ingmal ng esposo, kambering nuana apostolat ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka king kekabaning panahon, apurian nampon apaligayan da kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena ampon keya kagumning banal na Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka o Diyos ipanglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Anting meto nga familia, maustapo king maluguday pa, king panalangin tiro na ning Ginoo.
itabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni. Ban king kasopa ning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan ming panyatang ng miplong ligaya, ning talapangapos mi Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mula sana mabalikdan ding kasalanan mi, kuning pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal na kapulungan mo, layon may pamayapan ang pon pisan metong nagpang king kaburian mo, ikang mabibiyang pon magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man ke kayo. At kekan timurin. Ipakit tapoy mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kekongan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuan na rin mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ikatawan at daya ng Kristo, ingata nakatasat isadsad, hanggang kindiela naga. Amen.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, king kapamilatan iting banal, yung karistiyang kaibat mi pangkimpanan, papasyag ni ing kamatayan ng pangasubli ng bebiyang Kristo ng anak mo. Ipagkalog mong makapakiagong kami king kayang pamaylasa, baking makapakirake king kayang tula at ligaya king biye alanangga. Itingan po atuhan mi king kapamilatan ng Kristo kinumi. Amen. Yan po'y sundo taming panalangin para kareng maldang kaladwa, suta na po king kasyam ng aldo ning novenaryo. Tayran mo ko, Ginu, king biye kayabe mo, ilapit mo ko, Ginu, king siping mo, tayran mo ko, o Ginu, king biye alanangga, king biye kayabe mo. Pakamalat kong kapatid, makatipon tangi ni Ketty, ganiting banal na misa bani panalangin ding kaluguran tamong mayango na biye at ding kaladwang darawon na ring parokyanos ning San Ignacio ning Loyola kareting alaalay. Di nalakit na laybat king biye ket isulip papunta king pamakyagum karing lupon na ring banal. Tayrano saning Ginong Jesus sing maya papastol king bayo at alananggang biye. Kapabilatan na niting debosyon luminis no sanat mayos na karing karelang kamalyan. Manalangin tamo baning mayupayang Diyos, tanggapan na laking maligaya ng kayarian kambering sablang banal. Ing pakibat tamo po, panalangin nyo lang. Panalangin nyo lang. Banal na Maria, induning Diyos. Panalangin nyo lang. San Miguel. Panalangin nyo lang. Banal na Angeles na ring Diyos. Panalangin nyo lang. San Juan Talapaminyag. Panalangin nyo lang. San Jose. Panalangin nyo San lang. Pedro at San Pablo. Panalangin nyo lang. San Andres. Panalangin nyo lang. San Esteban. Panalangin nyo lang. Santa Ana. Panalangin nyo lang. Santa Gertrudes. Panalangin nyo lang. San Nicolas ning Tolentino. Panalangin nyo lang. San Lorenzo Ruiz. Panalangin nyo lang. San Pedro Calungsod. Panalangin nyo lang. San Fernando. Panalangin nyo lang. Beato Pedro Zuniga. Panalangin nyo lang. Ikayong sablang babae at lalaki. Panalangin nyo lang. Ing pakibat nyo po, Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin bi. Kristo, patawaran mo la, ring kamalyanda. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Kristo, tandanan mo ing mayap adepatda. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Kristo, tanggapan mo la, king biye alanangga. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Kristo, pamatulan mo ring magpaldas. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginu pakalulu. Gino, pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginu pakalulu. Gino, pakalulu. Ipagkalog mo ing alananggang kapainawan karela o Ginu. Ingalananggang sala, sunlag sa karela. Ipainawan o sa aking kapayapan. Amen. Ting kaladwara, ting kaladwaring sablang tapat amekona, king kapamilataning pakaluluning Diyos, ipainawan o sa king kapayapan. Amen. Ginu karing kekeng miangubye, kapayapan kekasang ibye, akekeng liguran ketiking yatu, king kamatayan kekano acu. Akekeng liguran ketiking yatu, king kamatayan kekano acu. Ginu para karela kapayapan kekeng aduan. Ginu para karela kapayapan kekeng aduan.
Pasibayo po, dakala salamat. May natili kayo po. Bilib ko kayo mag-umisa ng tinggat panapon ng gana po ngayon. Wala akong mabawas kayo. Pero salamat po for staying. Dakala salamat makabaldugan niya. Ing pamanyalubong tamo king wana virhen. Ing pamagmasusi king kapupusa ning rosaryo. Ing taulingal do na ning novenaryo para kareng maldang kaladwa. Dakal pong salamat kayo. Kaya ita, datangan niyo ko pa bukas na yan. O tagalangin ako, di natang bukas. Alas 7 na po, ning abak, yung panalangin para karing maldang kaladwa. Ne po, All Saints Day bukas. Nabing po sana, detang ngayon kakalingwan ng kong kandila, ang poring mapila na bulaklak, mabindisyon la po during the Mass. And after na po nita, patang may painawa ng bagya, kabera ng EMDC, muntake po kareng sementeryo para po king pamamendisyon. Ingino manatili kaya kayo At kehan timurin. ay salamat mo rin po pala kareng sablang may pagal, may malasakit at may gobra para po kayo ning katamong masanting kapag masusya na itidakal pong dakala salamat. Bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutukan berin kaya kong familia kilagyo ning ipampo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Imisa mi daw neo metana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Paya pabengi po kaya kongan